Nekada nazvana nepoznata zemlja, Terra Australis Incognita, Australija, kontinent i država, šesta je po veličini zemlja na svetu. Prvi doseljenici u Australiju krajem 18. i početkom 19. veka bili su uglavnom osuđenici iz Engleske. Drugom polovinom 19. veka prestaje transport osuđenika, a zahvaljujući Zlatnoj groznici počinje doseljavanje većeg broja ljudi sa drugih kontinenata. Kao jedan od kopača zlata, 1860. godine pominje se i Nikola Milović, rodom iz Boke Kotorske. Posle Prvog svjetskog rata veći broj Srba dolazi u Australiju. Potom slijedi talas srpskih doseljenika između 1949. i 1954. godine, a prva srpska pravoslavna liturgija u Australiji održana je na bogojavljenje 19. januara 1949. godine. Višegodišnji ratovi na prostoru bivše Jugoslavije doveli su pred sam kraj 20. veka nove talase Srba, izbjeglica i doseljenika u Australiju. Upotreba maternjeg jezika u srpskoj dijaspori preduslov je za očuvanje nacionalnog identiteta, pripadanja i veze sa rodnom zemljom. O važnosti očuvanja nacionalnog identiteta i prenošenja kulture i jezika mladim generacijama srpskog porekla u Australiji razgovarali smo sa Slobodankom Vladiv Glover, profesoricom slavistike na Univerzitetu Monah u Melbourneu i Borisom Trbićem, profesorom scenarija i istorije filma na Swinsbury univerzitetu u istom gradu. Ja sam Slobodanka Vladiv Glover. Ja živim u Australiji od svoje 13. godine. I kao što ćete čuti, moj jezik se održao. Održao se zbog toga što sam imala majku koja je sa mnom razgovarala vrlo aktivno u kući i održavala običaje srpske i prenela te običaje ne samo na mene, nego i na moje dete, na moju ćerku. Tako da i moje dete, koje sad ima 29 godina, govori srpski. Nikad nije učila formalno, ali učila je kod bake i sa mnom naravno, ali sad se trudi da se vrati na formalno izučavanje srpskog jezika, sad kao odrasla. A jezik je dobila u potpunosti, jezik kao struktura, ona ga nosi, ona je pisala baki pisma fonetskim jezikom kad je bila mala, kad je bila u školi. Tako, jezik se održava, ja mislim, na prvom mjestu kroz familiju i kroz običaje. Ako dete ima oca i majku, ili ne mora čak ni da ima oca koji govori srpski, jer otac moje ćerke ne govori srpski, on je Australijanac irskog porekla. On ne govori ni jedan jezik osim engleskog. Ali on je dozvolio da mi u našoj kući počnemo da govorimo sa detetom prvo srpski. Kad se rodila, posle, kad je progovorila, prvo je progovorila srpski. Zato što smo imali uvid u bilingvalizam i znali smo da onaj jezik koji je u manjini, on se neće održati ako njega ostavimo za kasnije. Znači, on mora prvo da se asertuje, da se praktikuje i onda će engleski da dođe sasvim naturalno, što se i desilo. Tako da smo mi uspjeli da našoj ćerki pružimo taj jezik kao jednu baštinu koju ona ima do dan danas i na koju se ona oslanja ne toliko profesionalno, mada može i to da upotrebi u svojoj profesiji, ali emocionalno. Emocionalno je za nju to vrlo važan deo njene psihe i njene kulturne memorije i memorije na familiju. Tu se održavaju i veze sa familijom, tu se održava, kako se to kaže na srpskom, veza, bonding sa svojim precima. Naprimjer, njena baka je već pre 10 godina preminula, ali ona još uvijek govori o baki, još sanja o baki. I govori srpski sa mnom, čim se sretnemo, odmah govori srpski, jer to je podsjeća na baku, podsjeća na njeno detinjstvo, podsjeća na ono što je bilo sve najlepše u njenom životu. Isto tako i ja. Ja imam potpuno isti stav prema svom jeziku. Ja sam od 10 godina izašla iz Beograda, znači imam 4 osnovne u Beogradu, u Beogradskoj osnovnoj školi, ali za mene je jezik bio toliko važan
da sam se ja trudila svim silama da ga očuvam, jer sam mislila da bez tog prvog jezika ja ću biti polučovjek. Moj psihat će da se preseče na pola. Ja mislim da je to tako kod svakog deteta, ali ne može svako dete to da iskaže. Tako da je vrlo važno da se deci pruži mogućnost kroz roditelje, a osim roditelja kroz institucije. Koliko ja mogu da primetim, vrlo su aktivne subotnje škole, odnosno škole koje su pri crkvama, srpskim crkvama u Australiji. Sve škole su vrlo aktivne i koliko ja vidim postoje grupe za folklor za mlade, to su grupe koje okupljaju mlade oko jezika. Sad, nisam sigurna koliko su uspešni svi ti naši ljudi koji odlaze u crkve da svoje deci pruže izgradnju jezika. Jer vrlo je malo, ako u kući ne praktikujete taj jezik, vrlo je teško detetu da ono to samo sačuva, pa čak i ako ide u subotnju školu. Tako, mislim da se trudi, narod se ovdje trudi i ide u crkve zbog toga što mu treba tradicija, što mu treba kulturno neko poreklo. Ali nisam sigurna do koje mere su roditelji u stanju da to ovdje vode, da vode svoju decu u tom pravcu. Ja sam došla u Australiju kao 13-godišnja, a pre Australije sam išla u nemačku školu. U Australiji sam učila u australijskoj gimnaziji i onda upisala na Melburški univerzitet i postala slavista. Moja specijalnost je ruska književnost i posle toga sve ostale slavističke književnosti. Imala sam karijeru na Monash univerzitetu kao profesor književnosti i komparativne književnosti i sad sam honorary profesor na Monash univerzitetu, a bavim se također izdavaštvom. Postala sam glavni urednik jednog internacionalnog časopisa koji se zove The Dostoevsky Journal, Comparative Literature Review, to izlazi u Americi, to izlazi kod Brilla u Leidenu, a ove godine sam postala glavni urednik žurnala severnoameričkih slavista, zove se Serbian Studies. Kad sam pre nekoliko godina sam postala član kluba Novi Sad, koji je platforma u Australiji, u Melbourneu, za raznorazne akademske i kulturne priredbe koje mi organizujemo za društvo u Australiji. Sarađujemo sa ambasadom Srbije u Kamberi. Učestvovali smo u projektu komemoracije Prvog svjetskog rata naveliko, tako da se klub Novi Sad trudi da doprinese i da razvoju i očuvanju srpske kulture u ovom svijetu. Svaki pristup jednoj domicilnoj kulturi pitanje je našeg odnosa prema identitetu. Neki ljudi imaju jači odnos prema identitetu, kod drugih je taj odnos slabije izražen. Mi svi znamo za naše
značajne istorijske ličnosti koje su živele na marginama tog identiteta pa su bili i izuzetno vezani sa tim. Govorimo o Tesli, Pupinu, Milošu Crnjanskom, ljudima koji su živeli u inostranstvu i ipak im je taj identitet bio jednako važan kao i njihov kosmopolitski identitet. Znači oni nisu međusobno isključivi. Tu se podrazumeva i da vi želite da sačuvate određene identitetske markere. Ti markeri su u prvom smislu jezik, zatim vera, kultura, a u poslednje vreme, znate, vidimo i neke, kako bih to nazvao, podgrupe koje su veoma zanimljive. Znate, u poslednjih 40-50 godina folklor je ovde jedan od ključnih identitetskih markera. Ako živite u Melbourneu, jedan od čak i važnijih identitetskih markera je sport, odnosno tenis. I time ne govorim ništa novo za vaše gledalce. Svi prate događaje u Melbourneu januara meseca. I to takođe predstavlja jednu formu iskazivanja nacionalnog identiteta. Znate, kad pratite srpske sportiste, recimo. Da li na taj način možete da usavršite svoj jezik i da sačuvate svoj nacionalni i kulturni identitet do određene mere? Prvo je pitanje da li to želite. Svakako, kod nekih ljudi je ta želja izraženija i bolje artikulisana, kod drugih nije. Ukoliko to želite, mislim da je najvažnije početi da se na srpskom jeziku govori kod kuće, da je izuzetno važna institucionalna veza matice sa rasejanjem, odnosno dijasporom, a isto tako da je veoma važno i učestvovati i umrežavati se na određen način ne samo sa ljudima koji su ovde, već i sa ljudima koji su u Srbiji. I to ne samo licem u lice ili putovanjem. Ja poznajem ljude koji tamo nisu bili 70 godina ili 50 godina, govore srpski izuzetno kvalitetno. Poznajem i ljude koji tamo putuju 3 puta svake 2 godine, znate, zavisno od materijalnog stanja, od želje, od profesionalnih mogućnosti, slobodnog vremena. Ali radi se o tome da kod tih ljudi mora postojati namera da se taj jezik očuva. Da li će se on očuvati na taj način što ćete provesti mesec dana u Srbiji, svake 2 ili 3 godine sa svojim detetom, ili što ćete biti u stalnoj digitalnoj vezi sa Srbijom, odnosno pratiti sportske prenose, pratiti uspehe naših košarkaša u NBA ligi, pratiti srpski rep i hip-hop, koji je izuzetno popularan među ovdašnjom omladinom, očigledno. To je već pitanje nekih individualnih afiniteta. Ono što je važno je da čak i ukoliko sa decom govorite hibridno kod kuće, srpski i engleski, to je recimo moj slučaj, ta deca imaju određen osjećaj za tu domicilnu kulturu odakle ste došli. Ja mislim da moja deca možda bolje pišu ćirilicu nego što govore srpski. Te stvari su se promenile na određen način 2016. godine. Ja sam posle 11 godina odveo starijeg sina Luku u Srbiju i o tome sam napisao i objavio knjigu sa koautorkom koja je kustos Etnološkog muzeja, Jelenom Tucaković. Knjiga se zove Luka u manastirima. To je igra reči, naravno, zato što je detetovo, odnosno ime našeg starijeg sina je Luka, a u isto vreme Luka znači očigledno i mesto prispeća, mesto ukotvljenja. Ja sam govorio o tome šta dete može da vidi na mestima kada sa ocem ide u srpske manastire, šta otac vidi tamo. To su potpuno 2 različita entiteta, zato što otac ima preistoriju i kontekst, a dete to vidi prvi put. Tako da je veoma interesantno videti na koji način dete onda i kojom brzinom usvaja srpski jezik. To je meni bilo izuzetno interesantno. Znate, kada stignete u Beograd, recimo, i prepoznate jedan ćirilični natpis na kome piše Dunavski kej, recimo. I vaše dete iz Melbournea to pročita drugog dana, pošto iz Londona ili iz Melbournea stigne u Beograd, i onda pomislite kako je ta brzina ostvariva. Ostvariva je na osnovu toga što se nešto sa tim detetom radilo ovde, ali isto tako što postoji i neka brzina tog usvajanja i ukotvljavanja kad stignete tamo. Na isti način, recimo, drugo neko formativno iskustvo je bilo kada smo noćili u konaku manastira Studenica. Vi ustajete ujutru i vidite konak koji gleda na manastir iz 12. veka i u tom trenutku shvatite da možete da se nađete i u Italiji istog tog vremena ili u Francuskoj, ali nalazite se u svojoj matičnoj zemlji u kojoj vaše dete to mesto prepoznaje ne samo kao mesto evroturizma, što ono realno jeste, za mnogi koji dolaze van zemlje, već i kao mesto sopstvenih korena. Znači, tu negde postoji Studenička lavra, tu postoji koren stare srpske države, tu je stari ras i baš na taj način doživljava i svoje identitetsko ukotvljenje. Mislim da je tu najvažnije izbeći 2 stvari. Prvo, neku idealizaciju matice.
Znate, ja sam veliki protivnik nacionalnog esencijalizma, bilo kakve isključivosti, šovinističke i tako dalje. A u isto vreme izbjegavati i drugu vrstu polarizacije. Obe su ekstremno ideologizovane i ekstremno štetne. A to je da se osoba odriče sopstvenog identiteta. Znači, s jedne strane ne treba idealizovati, s druge strane ni na koji način ne treba ni podaštavati ili se truditi da osoba izoluje taj identitet ili da se od njega potpuno zastrani. I u tom smislu vrsta ravnoteže, odnosno balansa koja je potrebna za svakog roditelja je jedan težak posao. Njega ne možete prepustiti subotnjoj školi ili učiteljici folklora. Njega ne možete prepustiti YouTube-u na kome možete da pravite srpske pevače, narodne, zabavne, one koji izvode nešto na skupovima dočeku vaterpolista ili košarkaša, izjave naših NBA košarkaša i tako dalje. Njega ne možete prepustiti, znači, digitalizaciji i prosto tehnološkom signalu, a s druge strane gotovo je nemoguće na tom balansu i na toj ravnoteži raditi svakodnevno bilo gde van kuće. Znači, potrebno je tako nešto raditi. U razgovoru sa Slobodankom Vladev-Glavar pričali smo o ulozi one treće generacije koja je izuzetno važna. Mislim da su bake i deke strahovito važni kada razgovaraju sa decom. Mislim da im oni govore ne samo o istoriji, kulturnom i nacionalnom identitetu, već i o porodičnom identitetu i o porodičnim vrednostima. Ja imam sreću da je moja majka radila 36 godina kao učiteljica u osnovnoj školi. Znači, ona zna kako da razgovara sa svojim unucima i profesionalno, a naravno i na jednom intuitivnom nivou. I na neki način oni su se od nje učili ne samo jeziku, već i identitetu. I mislim da je to izuzetno važna stvar. Oni koji nisu u takvoj poziciji, ukoliko su im roditelji u inostranstvu, ukoliko su im roditelji zauzeti i ostavljaju ih ovde pre i posle škole u 15 do 7 ujutru da bi ih pokupili u 6 i 15 uveče iz škole. I znači, čitav taj period je prosto preokupiran razgovorom, komunikacijom na engleskom jeziku. Posle toga se rade domaći zadaci. Znači, ljudi koji imaju drugačiji raspored tokom dana. Njima bih preporučio da se angažuju u odnosu sa institucijama, da pogledaju šta ovde rade određene platforme koje su domaćini za takva okupljanja, kao što je Kulturni klub Novi Sad, koji je obeležio Prvi svetski rat, nekoliko drugih inicijativa, kao što su večeri kulturne saradnje, gde ja učestvujem, mada mi vrlo često radimo u saradnji sa Kulturnim klubom Novi Sad, da učestvuju recimo u večerima sa našim piscima, sa našim filmmakerima. Ovde je došao Goran Radovanović, koji je bio naš kandidat za Oskara sa svojim filmom Enklava o životu Srba na Kosovu, recimo. Ovde je došlo još nekoliko naših filmmakera i pisaca u poslednje vreme. Veoma je aktivna zajednica, bilo da je aktivna u okviru crkve, zato što tu postoje crkvene sale koje nije potrebno iznajmljivati, znači postoji jedan ekonomski faktor, a isto tako i identitetski, ili da se to događa van crkve. Ali veoma je važno da deca čuju srpski jezik, jer vaše dete može da igra folklor daleko bolje od vas, a da i dalje sa drugom decom u folkloru komunicira na engleskom. Znači, postoji nekoliko različitih faktora koji utiču na to i mislim da je izuzetno važno uzeti ih u obzir, kao što je važno i putovati. Ali, uprkos činjenici da 11 godina nisam bio u Srbiji, kažem, drugog dana kad sam tamo stigao, moj sin je mogao da čita ćirilične table, a bilo mu je prvi put. Tako da je to bio jedan veliki i ohrabrujući faktor, znate, ako živite u Beču, ili ako živite u Rotterdamu, ili ako živite u Torontu, vi ćete u Srbiju odlaziti 1 ili 2 puta u 2 godine. Ako živite u Melbourneu ili u Pertu, situacija je nešto drugačija, zaista. To ste videli. 23 sata avionom nije mala stvar, zaista. I veoma je teško tako nešto isplanirati regularno na svaki 12 meseci. Moguće je, ali nije lako i to ne mogu svi. Veoma je važno biti svestan i problema i konteksta i na tome raditi. Taj prvi emocionalni jezik je krucijalan.
On je jako važan bez obzira da li su deca oduševljena pobedom u tenisu, da li su dobila odličan rezultat u školi kad su radila ispit, ili je potrebno da reaguju prilično besno i da kažu neku reč koja nije baš najlepša na srpskom jeziku. Ali to nas oduševi, pravo da vam kažem, zbog toga što vidimo da emotivno reaguju na taj način. I potrebno je da taj emotivni jezik u stvari govori nešto o njihovom identitetu, o načinu na koji komuniciraju sa ljudima, o emotivnim memorijama, o osjećanjima u odnosu na nekog. Oni kroz taj jezik uče i o našem osjećaju za humor, oni kroz taj jezik uče i o našem mentalitetu sa svim svojim pozitivnim i negativnim stranama. Oni kroz taj jezik uče i o našoj istoriji i mislim da je to izuzetno važno. Radi prošli i budući dana. Institucionalne veze su sve bolje. Ja vrlo često to volim da kažem i na socijalnim mrežama gde su ljudi ponekad izuzetno kritični. Stvari se menjaju i nešto su bolje nego pre 15-20 godina kada je u vreme i rata i veoma tragičnih događaja i nasilnog raspada zemlje dijaspora, odnosno rasejanje, bila možda na poslednjem mestu. Situacija se realno menja na bolje, međutim mi ne možemo time biti zadovoljni, treba da radimo, naravno. Najbolja stvar je kada postoji institucionalna saradnja, ali kada su ljudi motivisani da rade u okviru svojih mogućnosti na individualnim projektima. Daću vam primjer iz ličnog života. Ja sam objavio možda 80 tekstova na engleskom jeziku o filmu, ali mi je prva knjiga o filmu koja mi je ponuđena da na njoj radim. Prva ta ponuda mi je stigla iz Filmskog centra Srbije. Miroljub Stojanović, koji je tamo urednik, primetio je da jako mnogo objavljujem na engleskom jeziku ovde, u Koreji, u Sjedinjenim Državama i ponudio mi je da pišem o moje specijalnosti, što nije Srbija, već Bliski istok. Tako da, prosto na neki način, nekad se umrežavamo i da ne radimo direktno na pitanjima identiteta, već da radimo na nečemu što može biti zajedničko dobro. I mislim da ako radimo i na zajedničkim kulturnim dobrima, to je izuzetno dobro. Ja sam došao u Australiju zato što sam ovdje imao porodicu ranih 90. godina i smatrao sam da je stvarno vreme da napustimo ondašnju zemlju koja, hajde da budem izuzetno blag, nije vodila računa o opštem dobru svih. Tu ću napravim jednu kratku pauzu, ali to je otprilike najblaže što mogu da kažem. Došao sam ovde kod porodice i ovde sam ostao. Završio sam prvo magistarski rad, zatim sam počeo da radim u obrazovanju, prvo u jezičkim centrima, zatim u srednjoj školi gde sam predavao medije i onda sam počeo prilično intenzivno da pišem o filmu za Metro, Screen Education i nekoliko drugih australijskih magazina i da pravim kratke filmove u Australiji koji su prikazani na Melbourneskom filmskom festivalu i pomalo u međunarodnom festivalskom krugu, da bih kasnije 2005. godine počeo da radim na filmskoj školi Univerziteta Swinburne. Tu predajem scenaristiku, dokumentarni film i radim maturske, odnosno diplomske projekte sa svojim studentima prve i druge godine. To su uglavnom kratki filmovi. Neki od tih studenta su sada filmmakeri koji rade u međunarodnom festivalskom krugu i prikazuju u Berlinu, Montrealu, Torontu i tako dalje. Najduže forme kojima sam se bavio su ipak urađene po povratku u Srbiju. Sa Goranom Radovanovićem sam radio na scenariju Slučaj Makavejev koji je prošle godine dobio nagradu Festa. To je otprilike to. Napisao sam još 5 knjiga, da, to zaboravih da kažem.